O kakabsat, naimbagngag sa patayom amin nga wan labas na. O yan. Aldaw iti Domingo. Enero 26. Tawin iti 2025. Ayan. O, kape tayo kakabsat. I-shout out ko man gayam ni Brother Robert Pader. So, hindi kanak iti kape. Yan. So, ito iti kapyek tatakabsat yan. Revita Life. So, ado kano ti magasan na dito. So, testing natin yan. Ginseng. Yan. Nasabat man nga nagringan ta. Uray Domingo ko inte man nagubran. Yan. Construction. No? So, mahigpit ang pangangailangan nga kunadayan. Mauawatan na telatan niya po. Basta antay nga liplipatan niya po. Nagtrabaho tayo latak. Talaga gipit. Basit lamot namin ti sahod ti construction worker. So, Diyos ti mang tarabay tayo. Kada tayo kakabsat.